Kalau kalau restaurasi berkala zorla paya mesin ya liman karpnya. Entonces normalmente acontece en el mundo aviación captain tem incluir standar operasionalnya SOP. Pengenaba tem hari orang kata airport tidak nema mak basic. Tama saya tem hida airport basic tambah itu ni kondisi airport kata orang dadau itu ni government pelatihan atau hal ekstensiun itu ni pista ho itu ni terminal mai pe ya prosesnya larang atau mai landing iane pele lolosnya lah ya buat tidak mai pe itamin kata sekali mai landing iane maka engineer sudah detekta kata ya spar balu ke Persija dia atau avion tinggi para valiannya significa ita setakatan vali ita semengangu vali operasional avion terselu pasang aerodili kantas bati ou operasional aeroportos DP maka lorong-lorong tinggi ya atividade normal então não é labele pois segundo sekarang kan esse instrumento ne bem signal ne bem dia ya sistema lara maknanya san aumenta então ita talvez hanoin kata ita emergency landing para aquela pronto ita Persija 2.500 meter 2.500 metros para bele ita bele 40 di sana emergency landing. Terceiro ita tem basic pa ya Indonesia tambah ita sa spare atau 40 asa karik mekanik sira engineer sira kono hari kata ya parte palu ke Persija spare part atau yang ini musaraska atau dia perlu bayar kupang. Tamane maka piloto di sini atau di world bayar kupang. Ini telah usbulu di emergency landing. Emergency landing sebenarnya misi balu mate ona rora lasai dan ini tidak emergency landing. Ini lain ini avion normal lah. Tambah indikasi tambah sistema standar citilinnya ini udara group. Ini indikasaun musuh atau haturu de signal saya dade ini pilotu ya 100% decisão ini 5 atau 40 tambah kita mengadopsi sistem IDB safety ini nomor 1 safety ini nomor 1 tambah maka bahaya di web yang mengalihkan ini pendaratan ini husi dili bafali kupan horajam sirau henotemi itu kalau tahu ya kupang itu nih passenger sira itatung depois engineer sira detekta kata avion ini ya indikasaun ya mesin kiri atau Persija teknik usi kantor pusat maka tinggi mahare tamane spesialis sira maka tinggi mahare atau kantor pusat Citilin foti decisão kata avion refere labele tula tanfali penumpang poligei inspeksiun usi engineer sira usi kantor pusat Jakarta. Tamane maka kita kalau koordinasi bodi foti avion fou usi Denpasar mai fali kupang mai fali dili. Tamasiri maka kita Persija tempo di nune usi kupang mai dili tinggi tokalan tambah minuto artinya kata avion muka parah. Jadi avion ini separah los ini ya fatin lah ya toko itu halo persal ne terjadwal tiona depois tidak ne kita mesti koordinasi ho airporto portanto airporto Denpasar ho itania airporto autoral di Timor Leste tambah itania horas landing ini lolosnya sana di jam 2 sekian tinggi landing ya Bali maybe ita lah consegue anto ita tinggi tam fila fali autorização bahwa si Departemen Perhubungan Indonesia hotan autoridade airporto ini terpuluh di ambil slot time tambah tempo ini ya jam ini lah ane sana nanti kemudian kali jam tetap Persija autorização si Timor Leste ho Indonesia ni ho tambah itu maka ita mai kalat maybe agradece tambah ita autoridade airporto ita ni
autoridade civil aviação, imigração, karantina, oscila nebe makuto serviço aeroporto, oscila profissionalismo, coordenação dia, e horikalang, ya awalnya primeira vez, ya itu história ni, lá está pula para avião militar, avião missão, sercelo, mas para avião de tula passageiros, horikalang ita landing, pois horikalang ita take off tula passageiros. Nebe passageiros ia manifesto civil dan passar o seikne 155 e depois o seikne ia manifesto civil dan passar ne lolosnya 157 mas be nang hat na cancela la beleba. Honin ida nirit ma hoto atau tebot sira bele aten nia historia lolos kona ba acontecimento o sei. Riset baoi ira tuvo retake mono teknisnya dele retake pensar para lebih avião roto buat tidak ada yang civil aviação ya sira ya regras itu para tu roto kontak roto bis buat tidak ada kompanyi airlines dan itu e piloto ne laos nia sahatene avião ati depois maknya lo laia maybe ya normalmente avião ya leten orangnya ya sila buat sistema transportasi ida aman lu yang mundo ne lolos avião. Ini accident ini yang saya tabel kuliah yang sekian persen per tahun. Tamane makanan san ia soalnya ya SOP standar operasional. Ini kono kita nih indika itu ada dia sistema sira tenyi juga. Sira tenyi halo plano para la vela acontece buat memang kita la espera. Nebe awalnya no sei kini incident kiko ang dan la spot po tidak mak kita boleh dan emergency landing ini los emergency landing ini dia di world tambah signal aturu kata ia ya musuh ya buat rumah sistem apa missing ka sistem aviação. Presidente governo polo atenção para a agência. Ano sih? Presidente kan governo polo atenção para a agência. Sì, la Presidenza vuole, abbiamo o sei loro toma servizio molto, ma fuori delle concede fila fare landing abbiamo un kalang, siamo kalang. Irene mi saturu kata itani autoridade husi civil aviação, autoridade aeroporto preparado para o futuro. Sekali kan ia avião rumah mengakarak ni siamo kalang. Amor kalang ita aturona kata mesmo que tem facilidade de ciência, né? Mas pronto, buat itu terlalu. Saya itanya apelo ela base de lanço para la bela trauma incidente me acontece, mas la bela la compo. Haun sir ne be mak bai ngona sa avião ne normal. Ne ala sa acontece re becitili ne pa maskapai pot sir ne sa acontece itu ne normal. Ne la ia buat tidak ke seda. Lausan sebut phone ne normal. Pasir ne be mak saya avião bebê con ne normal. Buat tidak lah. Ya recomendação como? Ya recomendação. Sim. E recomendação, itala recomendação ba técnico nia, né? Ita tema ini kita nunca bela espera, né? Quando hasan nia, semo e depois se buat rumah. Importante mak manutenção, buat tudo né? Tuir regras, tuir standar kau ni. Ani semo lorong lah deh. Agora o Indaderson semo mais de passar dele 130 resine, agora ada fila fali de passar 178 full. Você posição se a CCTL declara que se decide a para a operação se fosse termine. Sema kena nak apa? Você publicação notícia. Ni aulaten. Kali decisão de para a operação isso. Ni kita buat jurnalista ni ano. Awanin sila biasa kami. Ni kita buat pertanyaan. Laos be statement civil aviation. Kita buat label be mewakili fali civil aviation selaku kuliah saya buat kuliah salah. O problema é que a prosseguir mais ou menos simulamos são balões de passageiros. Normalmente, ema quando Hanoi ni vida ni tahu, ni pasti Hanoi. Ni ipa, misalnya buat sana ni trauma ni pasti iya. Mas depois quando te explica
quando tu ya kupang ita explica que teknela os emergency lending ne dalai data emergency lending ini sebenarnya missing buat malu mati tanona ora la sai o irani tebol ne di word mengalihkan pendaratan ini busi airport Gili bakal kupang tambah o ina kuliah. Setelah airport ini makai kondisi dia foto harus kita berlending ini. Itu yang barat. Maksudnya